Ассаламу алейкум, кадырлуу көрөрман. Урматтуу Жетинур YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Бүгүн 13 март 2022 жыл, күн жекшемби. Алабуга районубуздун Өрүктү айыл аймагындагы Соломо участогундагы жаңы мал базар бүгүн ачылды, туугандар. Мынакей. Ачылышына карата мынакей шаар жасалгылоо менен биздин районубуздун жана конокторубуз баардыгы келишүүдө. Баардыгы мал жандыктарын алып келип, өздөрүнүн базарлыгын, жумушун башташты. Алгач сиздерге тааныштырып кетейин. Бул көрүп турган имаратыңыздар биринчи кабаты ашкана. Азыр сиздерге ичин дагы тартып көрсөтөбүз. Ал эми экинчи кабаты болсо мейманкана. Бары заманга ылайыктуу, сонун жасалган менен, шарттар менен жасалган. Мал базарыбыздын ичи. Ортолоруна автоунааларыңыздарды койсоңуздар болот. Четтеринен авестер орнотулган. Койлорду, малдарыңыздарды жана бул жакта жылкыларыңыздарды алып келсеңиздер болот. Анда эмесе сиздерге жакындан тааныштырып кетсек. Мынакей мал базарыбызда бүгүн тамак аш бекер берилет, туугандар. Нандар келип атат мынакей. Бул мына ашкана. Келип бүгүн бекер тамактанып кетсеңиздер болот ушул жерден. Сиздерге мына жүрүңүздөр көрсөтөлү. Ашкана кандай? Бул жерде мына комнаталар бар. Азыр сиздерге бул иш жактарын эле бир сырттан тааныштырып кетейин. Бул жакта даярдап атыр да, ошо кайдайлы? Мынакей. Сонун таза ашкана. Бул жер мынакей. Буюрса бүгүн ушу жылкы этинен даярдалган тамактардан даамсыз кетсеңиздер болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келгиздер. Келдик. Кандайсыздар? Жакшы акырын. Буюрса баштап турасыздар. Баштап туруп. Конокторду күтүп алганга даярсыздар, Кудай кааласа. Чучуктан келип кетпе, чучуктан. Чучуктан келип даамсыз кетиңиздер, туугандар. Кеттик анда. Анда эмесе сиздер сыртта мал базардын ичин көздөй кетели. Ушул жерде кошумчалай кетчү нерсе, эгерде сиздер дагы ачылыш жасасаңыздар, Жетинур кеңсебизге кайрылсаңыздар болот. Сиздердин ачылышыңыздарды мындай кооз менен кооздоп берүүгө даярбыз. Аке, эмне болду? Ат сатылдыбы? Сатылды эке. Канча деп атасыз? 180 миң сом. Алам дегендер болсо, номерин сурап калып отурбуз. Мына алгачкы малдар сатылып жөнөдү уже. Туугандар, биз экинчи кабатында мейманканасындагы сиздерге бир аз көрсөтүп кетели. Бисмиллахиррахманиррахим. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жазылып калды уже. Бисмилlah, мынакей. Бул жерге кроваттар коюлабы же кандай? Ошончу да. Мына биякта электр жандырып койсоңуздар, электр энергияны. Электр энергияны жандырып коесуздарбы? Так, мына бүгүнкү ачылышка карата бул жерде тамак аштар даярдалууда. Бул жерде баардык кызматкерлер өз жумуштарын аткарууда. Келиңиздер, эртерээк келип, ачылышка карата тамактардан сызып, батаңыздарды берип кетиңиздер. Анда эмесе кайерден баштайлы? Кой базардан баштайлы, Алейкум жамаат. Эми. Ассаламу алейкум жамаат. Мына Өрүктү айыл өкмөтүнүн Соломо участкасына зор базар курду. Келип соода кылып кетиңиздер. Бияғы қой базар, бияғы
Uy bazar. No texnikalar endi bazar chiqadi. Bugun жаңа açılğanга жаңа alып koyduk. Ha, keyingi bozor girmeydi ha şu. Keyingi bazar texnikalar girmeydi. Aha. Только şu mal bazarı болады. Allah razı olsun ey. Bu pazarda kurgan baygaçı kança akça saptaganmızı oşonça akça koşuldun da. Şartına şeyini koydu. Endi şartın kılgan balanın ki işi oңолот eкен. Aytаңыз. Kabi ağa sizlerge. Uzaqalarda siz gel tiyeceğinize berdi. Bu başlanışı bundan da yaxşı olur. Kömür tok qilib kelaveringizlar. Xush kelingizlar. Rahmat. Бұл жерде мына ат жабдықтар бар екен, ерлер, тақалар, жүгендөр бар. Алсаңыздар болады. Бұл жерде байке атыңыз кім еле? Айбекке келіп, ушул жерден мына өзіңіздерге ат жабдықтардың бардығын алсаңыздар болады екен. Ким-кеміне керектер болса мынакей. Жүгендөр. Жүгендөр қаншадан? Қанша сомнан башталады? 400 somdan başlap 4000 som. 400 сомдан баштап 4000 сомға чейин. 600 som 100 som берем. Мынакей базардың башына саудаң сүрсін. Ерлер. Ерлеріңізді айтып қойыңызшы. Мына қызылдан баштап. Yerler Қызыл, қызыл, мына бияқта. Біріншідегі. yerler 1000 somdan başlap 10.000 somga çeyin. Мына жоғарыдағылар 10.000 бошанда. Ötükler var, tarlar toluk gelele geldi. Мынакей. Hatta magazin. Buysa емки базаларға толтырасыздар, а? Бuysa. Мейлі базарыңызды берсін. Айбеке. Кеттік. Құрмат туғандар, бұл жерде тоқ базардағым бар. Бүгін бірінші базарға атын кім досым? Мұхаммед алып шығып тұр мынакей тоқтарын. Тоқтарыңыздардан алып келіп, бұл жерде базалық қылсаңыздар болады екен, сатсаңыздар болады. Қорозың қанша қороз? 650 сом қороз. Тоқтарчы? Алар деле 650 ба? 600-ге бересің да. 600-ге берет екен. Мейлі сатылып кетсін, базарың берсін. Кеттік анда, қойға, кеттік қойға. Құрматты туғандар, бұл жер мына қойларыңыздарды алып келіп, койкалары. Койка дейді да бұл жерде. 3-4 қой болуы алып келіп, қамап қойып, кеңірі байлашыны шарт емес. Киргізіп қойсаңыздар, шул жерден қардалар киріп, бұл жерден мына қойыңыздарға киріп, таңдап өздеріне. Сіз бұл жақта сыртта тұрсаңыз болады, айланып келсеңіз болады, қойыңыз бұл жерде тұр береді мынакей. Қойдың стоянкасы. Азыр ошол жерде қойлар бар екен, кирип баралы. Мынакей içine de кирип көрөлү. Қанша метр квадрат? 1,5-га 1,5. 3 метр квадрат. Bir bölümde 4 eşik var eкен. Бұл жерде ас қойлар алып келгендер киргизсеңіздер болады екен. Мынакей. Биринчи блоктор толуп тұр. Алғашқы қойлар, ешкілер. Ассаламу алейкум. Ешкі сатылды ғой? Ем келді бе? Bir ешкінің сіздерді алып келіп, біле қамап қойсаңыздар болар, мынакей. Бұл жерде сауда болбай атып тұр. Біз башқа блоктарға барып көрелі. Мал базарыбыздың екінші батыш тарабында жайғашқан дар базасы. Бұл жерден ағын қой малдарыңыздарды алып келсеңіздер болады екен. Азыр біз жетіп кеп қалдық қойлар көп жерлерге. Азыр кіреміз. Кеттік анда. Ассаламу алейкум. Аз бұл жерде 40 қой сатылып атып тұр мынакей. Дүң бада ба? Оптан ба? Шулар, а? 40 қой кетті. Сатылды ба? Сатылды. Қаншадан сатылды ошонда? 12,5 болды. 12.500 сомдан. Мынакей. 40 қой сатылып тұр туғандар. Қойларды бір жақындан көрсетіп қойылы.
Бұл жерде 40'tan көп па азыр? Берден 50'дің içinden 40'ını aldım. Tanda olu öğret ha? Onu kalat ha? Onu kalat yani. İşte sarın, 4 yaş var mı? Öyle. Berekesin versin. Alğanға da satqanға da. Koylar ketті. Koylar қайдың koyları? Kızda koydum. Қызылтоқойдың koyları satıldı. Көкташқа satılып тұр. Çok kızıl koy çıkarırsan. Çıkarayım mı? Çıkarırsan. Koy nesi gibi la? Özü yeniyem, bizke yenge tüyre gelip kaldı. Qanday oldu ana bazara? Ava. Pazar жақсы. Pazar neyin birinci giyenemdeki жақсы. Koydu qalağandayız, andaysın. Adamlar menen qarağanday söyleşirsin. Pazarga giyen adamlardan koyu жақсы, manayı zor. Bu şerge pazar aşırı olgende buradan 10 yıl 15 yıl bunu söz bulur öyle. Buna Kudayım geçip pazarda açtı. Pazarda açkan Yiğit Kemal rahmat. Aytqansın. Aziz Bekir. Ben Altın Mamazalı. Koktaş. Kimge rahmat dediniz? Aziz Bekir. Asilbek'e rahmat dediniz ha? Karın kudun gibi. Aytqanız kelsin, rahmat. Kaç o çıktı? Бұл жақта да koylar var Ya ekan. onu söyle koyayım. Koyalım. Жақсы ben soyutayım. Бұл жердегілер satıldı mı? Yok bunlar. Emi satıldı. 4 o satıldı şimdi. 4 pay satıldı. Бұл blokta olsa kozulu koylar var ekan. Kozulu koylar qanchadan bo'ldi aka? Sizlardiki emas pa? Qalasanızlar bu sırtda da otursanızlar bo'ladi. Bu жерде savdo bo'lyapti hozir. Tak, so'rashadi ekan. Qanchada odasың dozым? Eneli qo'ydi. Balалы qo'ydi. 12. Ökos 12, 2 balası var. Жаңа ешкінік екен, 12 mingga alыңыздар. Marat деген болабыз. Men qarasang, shuncha yerga turib, 100 o'tib, bermang 900 burg'usini 100 topasizmi? Asıl men qarasang, men 900 so'm qo'shdim elni üstüne. Sen 100 so'm o'tib qo'y. 100 so'm o'tib qo'ysa men qarasang, hozir bisharaning 400 so'mga tushadi. 100 so'm o'tib qo'y, 100 so'm. Didimden sen de qo'yib olib, menda pul qolgan yo'q. Soda ishga bu. Pazarı ölçen. Pazar şurada ölçecek. Birazdın mı? Asıl şu yerge tura gel. Ben qarasang, men degan yo'q buraya. Men qarasang, aytganimni hech qachon avvalgan yo'q. O'sha bir 100 so'm. Çok uysa men qo'ydim, sen 100 so'm o'tkazdilar. Onaga chil borgandan 100 so'm berkizsang jo'nga ketaveraman. Buraga zalın emese qo'yaver. Shuncha silo ol. Ha, qo'yaver. Ha, ber asıl. Kayda kal. Adam da kaç. Beri koş ayıklar. Men qarasang. O'sha meni bitdi. Meni siymin qildim, men sen siymin qildim ekan. 900 so'm men qo'shdim, 100 so'm o'tarmaysiz-mi? Aka, siz 100 so'm. Siz sizlar birovni aytgan qilmam. Ha, menda da qilmam. Bar bo'lar ekan. Raz. Qancha sotildi shunda? 11 mi? Qancha? 11,5. 11,5. Qaysili ko'p? Ene balo. Ene balo. 11,5 ga sotilibdir. Qancha so'radingiz aka? Jetigi. 2 echkinimi? Biro'sini? Ana жаңы базарға сода қылып жатыр. Қаша беріңіз. Берем. Жана сой шалатывандар, солома базарда эмес бекен акчасын. Алыстан келіп келіп жатыр. Содалашыңыздар акелер. Бересің бе? Қайсында содалашасыздар? Екеуіне 24 беріп жатыр. Мына 2 чоң. Солық қойды. Солық қойлар екен.
Kızdınızlar emi. Kızıtınızlar deyim. Gelişinizler. Ben ara aldım buna yüreğin ana orada koşup alıp canım bazada açıldı dedi. Gel ver. Sakın bir karapay çıktı, karapay çıktı. Bundan koyarken düzgün. Sakın. Şerik. Ben hareket eden adam. Yok, katılık kılma. Yengil soda kıl. Yengil soda kıldan жақсы болады da. Öy, beni qara. Bakın. Bunu çakırıp koydum bana ben özü. Buna geldim, Xuday жеткізді ona. Bereme. Gel. Öy, sakın. Yok. Yengildik kıl. Yengil soda. Tartın o. Yengil soda. Ver. Yengil soda ver ki. Ya, ağan adama biraz olsun. Bursan var hareket etçi. Boşuna Kilometre. Kaç oldu? Katılık kılma. Sakın. bitter 5 ton pulda. Peki kulağım. Tarada sıra göğüt kulağım. Katılık kılma ülke. Tartın hadi. Bursan bol ülke. Tartın. Tartın o. Öyle ben senin alganda faydalanayım sana. Benim küçüğüm para başka. Kança 15.000? 15.500'e soralım buna ki. Tartın o sakalı. Benim. Geldi kulağım. Onu taraza koydu. Hayırlı Allah bereketli versin. 15.500 kilo bergen жоқ. Бұл жақта 24 мың саудалашып жатады мінекей. Şu екі сауда қойды. Evet çek şunu. Var hareket et. Ya sizler саудаңызды бүтіргенше тарттырып береді оқшаймын ғой. Бұл қой сатылды. Қаншаға сатылды? 16.000-ге кетті. 500 қосып әттілі, 500 қосып алды. Бұл жақтағылы саудада. Birini ölçüldürüp ketmeden. Başka жер тартып тұралы. Gel, ver. Yok, айтқан. Бұл жерде дан қойлар сатылып жатады. Міне балалы. Ассалаумағалейкум. Қандайсыздар? Қандайсыздар? Салам. Бірінші базарға алып келдіңіздер? Жаңы базарға. Қаншада отасыз? Бақтаке? 8.000'den. Eközse 3 öken ha? Sen ne sizce? 10.000. Akılbek tağım 4 koy. Yine balağını kaça dedin Akılbek? Yine bala 13. 13. Yaxşı bazarыңарды берсін. Так, бұл жер қой базарыбыз саудасы болып тұрсын. Біз болса ошо буқа сатылған окшойт, а? Сурап койбойлу барып. Қаншаға алдыңыз әке? 91 мың? Берекесін берсін. Жеті нұрдан көрсеңіздер болады. 91 мыңға сатылып тұр бұқа. Окей, семіз жақшынаға екен. Buradan mağdur pazara gelende butlusun da töyle alalım. Assalamu alaikum. Qanchaga savdo bo'ldi atakilar? 80 ga berdim. 80 ga? Do'konsin ba? Do'kon. Yuqori bo'ldi. 80 mingga, 40 mingdan. 80 mingga so'rayapti buni. Buqalari. Josh buqalar. Tortur. Sotib o'tgan tortur. Ma boss jalg'isdi 50 ga berib so'radi. Ma'nomi? 50 mingga. Do'kon savdo.
Bugün bir satalım. Buradan geldi. Yani 7 var. Şuluйга сода болуп атыптыр, азыр береке болуп атыптыр. Көрөбүз. Bereme Nur. Gel alsın mı? Bana hareketi al. Bere. Bana hareket. Boruş bırak değil. Мына чоңуйга ал. Tatmayla koy. Adam tatmayla koy. Mayli. Alsın. Канчага сурап? 85 mi? 85 миңге. Seksen beş mingga suraptır şuluy. Жақындаштыбы акелер? Азырынча сатылып элек. Биз башкаларын көрсөтүп туралы. Birovga tatmaydi. Шулойга береке болдабы? Қанша? 39 чыгыптыр. Gölger var mı? 40 mingge vermesinden o biçetlerine rakap var, 35 mingge satıp ketip atır. Oşuğa karaganda jakşı. Ne etkin o? Berken var mı bunda? Var bereke. Ver. Ver. Kusma. Ya sen düşürdün mü? Ya carısı bu. Ya buna oduna çıksın. Yok sen saklık bekle oduna çıksın. Tamam. Siz avadan. Şu baştaki. Hey. Hey. Berezin. Ha? Ben ara oşuğa. Oşuğa berezin. Hay, bırakın. Var mı? Evet, Başlar Bey. Sen verdin biz 38. Gel. Baktım ne? Şu köp ne dedi şu an? Baktın mı sen? Ver bana. Ver bana. Ver şuradan. Ver bana. Ver bana. Ver şuradan. Ver şuradan. Ver. Özü 40'a çocuklayın dedim beni. 40 mingge çıktı. Düşen de. Çekil bereketi var. Evet sultan. Veredi bereketi. Кенетте ушул береке бүткөнгө чейин күтүп туралы, жакынлашып калдык окшойт. Аз калды. Şunca koşul dikkatini verin. Bu vaziyette.